choba ne kodi aduane bia I ensure 101.5 FM number 1 account radio station here every me akosi just nyame chere me achas and man say me so visa break kobim say no nsia me ko ba dum 106.3 and I fear dey and na ye fiala evangelist Michael HK condemn beyond we are seeing na bro and then if you is a crania present the sina and they bomodi ada fufu party and then they launch here official launch and koso chef majuma nyina kenya easy fried rice I present the sauro yeah the big come here and my twa ho chef bebre nyina I'm fast na ma okuku seku ono the media fence ono cabre ono sabre ke do ofia saso na ye menya ye me fo ma komakomienu ombesa na launch no your dear aduane bre yan di kan Linda Avenue awon chef majuma din kan di aduane ahoro ene nkwan bebre ewie ya na obaya choba crofro at the part 2 ni bre one at the part 3 bra watch out for the next surprise and the bono ni mo cha de no na mecho super yogo ansa na mecho super yogo mpacho miti onenwumre then na na ye odin pa obi bua ma otimi ya hodin be na otimi ya obi na obo a yemfa nse bia na oyo bia love versus ebia ya ke na odi ene se restaurant opesen ka de bia na odi niam anim ana bia na odi ene se opese dache akwanti obi ana ni tuya odin na usropa na so obi bua am otimi ye jenche fan yogo ana super yogo farmer father ma ke odu ayo bia enne di agrache enne di sen achapa ade mamu nyina eko adwuma ka ba Nhyira 104.5 Ofie Kwanso joining me asadanko asani finance your man for the weekend so you can be out there if you get brown at 7 o'clock kumasi asane go go any Bechem United I think say every live commentary the commentary na bro fried rice live commentary Bechem United Ofie me James best start the event production show being put the get brown asani finance battle da do for mensa besene yanko na fe ebiemwati banquin love versus again we smack a jarion restaurant all that of things and you can now start but when the answer before I mean coach James so James mo akọ about say bibia boko dey and then bibia come bibia dey na akọ mo ma prempo easy na wo ma prempo yasem kaka na man fo abo adwuma pa brother choba so ba na eba yasem keto so me kan say dwumadie we hu fufu angasa de say obi ka so be hu party a eni say ye no baby aha ya kwa ha na fufu fi nti we kwa na medwuma mente ase say nkan fo ka so mo no ye fufu party mo de nkan kenken ni ade fufu ni ha na free nti no choba so ko mo nyamba wi o mo fefre no sankanye easy obi free fi sunyan so oba obi free friends e ko fo di oba enko fo mo nkan fo no bi kreba enkan fo takwa de funya wa be fufu best over ni ade nyina mesi fufu no ye be fufu chips ye be fufu ekwegbemi ye be fufu dokon ye be fufu bibia wi o enti ada no fufu chefua mo bokodo wa de ya sam kakaba wo ma preka ende no free de here say odi wasanka ba me ka sanka ya sanka we mo bia ende no mo de me de na general and for personal yes for personal sanka ayewa Fabra, I'm saying tuntum no. Who did you board you now? And Kana Coco no so you do attempt can found. You want to be fufu. I want for you bro. And never do buy a chobas, Linda Avenue and as a pass. Ya mention mama. Me disa mo dia so kopie mo sisi choba. Anya sam keto me say, o de mention say fi obaya ho. Ne se mama nim tse. Na dwumadie we wasum pa no. Anya sam keto me say ne ye mini launch kakra ofiase we no warm up. Na fufu so buy no. Asanka bari baba kwa na asem ye ya payo gidi bra wanya bi ani so no na me hwehwe sa na wo ko shefa we has Africa so fufu a wunti abo ye dia bodi wa ba beti ano na program we mu na me ambassadors na we hwehwe yo na bi yo yes bebi no yes akoko a obe oni no eno di na basa obedi na basa mpa o di ne abono okay James here say kedu kedu to say abena obu enya sa na ibu no akoko obe oni oni akoko a obe oni no eno odantan no di abebesere na mo so sa na ba dudu se dia de I wanna bro
na pa na also sana di asema ke ma smart and ke dash oh one we abo na ni am asema ke am so mabom mi se o misi wa papa di sana ti papa okay me das mami ko ke du mo akaba Ajora no bom ti say oba de nadum da nyankopon asepa oba de nadum me na papa ya asema nesia ono afa team abe survey ya hanom say gas stove so de ba no unza initially was 6 or say it was 9 so they got 12 yeah the demand be we no I had 20 mechanic job no ha nyina that's right and in kwan no na the gas oven na e be yan kwan nyina house kedu baba sabre media kesi wa be so asen kama then account ya wo say wo ovens ahoro ne wo cylinder ne gas nyina e be bo na e dia no kwan bia be ba so bia adwora de kan no yeho Nhyira adwumafo wa ha media me kasa me wobodi a my mistake time no ebe yen ha me mistake they say free dia me pie multimedia ha me frosoro ha be duru studio no enya sam keto obi a wunya duru ha kedu na say eni die ne ahokeka omodema me no ya na esomani na multimedia ya dia kedu multimedia ensa wom over screen is going to oven gas and oven there's a way like social media we say no banchini siso a achakra no simadu no was a banchine ben nim kakra man because banche ben no yes and over be anymore banche ben no what you say achakra no sima adio se ni nyina ben da se ne kese se de akurati so na kuka no so ho odin a enyesa wodi ade esi so asa ebubu ejina pintin eza ko se bo afodi fufuo no ena samiti multimedia Nhyira so memu ana adom TV so memu so beti kedu gas oven adom fo so memu santi obeduru ba bia na ye de tumedi ke kunkum ba bia kunkum ta eti o say etiane na o de onema besi suma na bentem no obi so ba nema ben do benya bia product ni beba ho ana se a product ni beba ha e beba gas oven beba enti omo amo pe bia to pan no meat pie cake and a short bread no ni nyina bi e beba Nhyira we fie de we de suja for de bena mienu say what do we say we say fie de na sim table so ovens ni bi no enti kwe kase pa pan no gumbebre na say wa wo to pan no ye obibia na de yanso ye kama stainless one ye na de anwe na ache ye kama pa na to ye bo ase ye bibia ewe ho ana cookers no so ahodo bia ho enti choba fo na eba no odi ye de yaduane ne wie na hu se ade o de manage ho tamfako choba fo na eba no amana hwe ni mo tamfako atam ntim na kechi opeja ko wa de nkwan sisu na hwe na pa nkwan sisu waduane sisu na hu se kedu kukai kedu obvious ye yusuna na onim ye beto tonam kakra wa ha na ye beto tonam kakra wa ha ye de kebab stand beba game center ho ye beto tonam kakra we say we 4 burner with oven we say Ofie kakra bi omo amoba ya oven wase kama ana kuka o de ko Nhyira Facebook see ya o de obehu enema ye we stainless one oven wase kama ena soro no no ni nyina ye ke do gas over so kebrenity na ne lunch ye be se de ya sanity e do number betu gua we chi kwan ne next week no adwuma de ne koso no bra o de oba ye de cookers ne bibia beba ha ovens ne so bibia beba ha oba de opa bia ne tam ne tua kakra bi mai tam ne tua kakra bi mai 0243 36 58 73 0243 36 58 73 ufreka do bebia wo bia no bebia multimedia copying bia no onsa beka gas oven bi na odi ade odwuma cookers ne so a odi ade odwuma yeni abre sa de bebe me bibia efufu odi agwa gas oven me you know how
Asanka yɛn na bro fufu ne bedo yɛn me no ma sada no asa yɛn abre sada kwa no won kwa dia we kwetu de bon kwa me awaduro ne na aba no fufu no we bedi fufu me no ma yɛn ni brabre no won na mo wo sa wa ya na wo bi mayanka kumase abato mayanka fo na be so mo de ba no me se na ntwie me se na wo keka boma na ntwie be se nwotwe amem ye hu amem kaka hu anango se enne ba yirim sa na ye o ma wodu ya se ne che ya se ne che fufu ni mu fufu de no ba chen bibia fufu me se wo ma love never yiro never yiro woma ni fufu woma ni wodu be sia wodu ama na wo woma sia wodu woma bawo fufu obo woma bo fufu wodu ana wa fufu ana bo fufu woma ni babro restaurant yada sipi yedu ebere sipi yane ye maame mienu ba hwe nkomo ye aduane ya masanteman Ghana mai maame ni ka men ko ai ma ba ka se mu maame na wudia yesi o chele chopa wo kroma nyina baba oche president microphone mienu eba chopa fo emu akwa na muti sen na me adom na o se ana em de pass ye nyamo chobas na ba no doso bebre abobo bebre din amfi ase mpacho odin akasa pa de sen e ba cho media akasa de mame dufie na o choba ne din de sen feelings feelings Nhyira fam fufu party no enim se o ka obi pa anti assemble na o ka che customers obi bia feelings even na feelings for feelings or stadium obsi the dish ekwana ekwa amankwati junction ekwa amankwati junction ne so pe bitua ho anti obi ka feelings a o je ne so sen baby e ati edimbe mpa no mdi nimpa edi pom di me enime ye mame dufie anti mame dufie adwuma no wo ye the dish wona ase the dish wona anti ufi ase breben waduane ye ready ba cho acha by 9:30 na ready wow denti na wo de ho abedom Nhyira FM for abedi fufu party bay Nhyira FM de se wa oni twa se FM wo kuma se de mo ana motope baby auntie meti se mo be fufu party na se de bi me fam ho be join ne fi sa de na mo ye ne chesa nya de ketwa nti ne wo se me ba na mbe lunch me and that's what lunch ho pa adinda aye feeling choba abo se baba no na feelings wo pa na ne signboard sinanim na ne wodro ni si ho na ne dwumma no koba and isabre feelings mo amunim feelings aduane ne so ba ha mo de ya ne nyina ye hia customers bi be so bo customers a person ba ni bi din a che ya na e ba chai bi ni din bi ni lily fantasy bi ni Ajwa owo new plan station bedi di ho nyina enti me invite o money na say o mbra feelings abade na chese baby I feelings Nhyira cry feelings now obodi ni so ye feeling ana onim minim pa onim audio tie we make am feel hanya de bie mu ati ya kochoba hanya de bio dolof asisie aduane abo okay nya feelings kwa na bai mu ati I am also doing the same. Me ba che from catch bedu. Catch be trimu ya ne de. O ya so trimu ya odana. Me trimu ya. And wadi an so trimu ya de pa. Catch Nhyira fam fufu party. Why ready say obeba be kan wana. My ready pa. My ready. I am free o. I free. To bet me o fufu amani pa be say free. Nipa 150. Wow. But fufu say nipa 150 ndi ni free. Mo mani catch choba. Infa na catch choba no. Me wo kumasi asafo. Adjacent men's good. Wow. And fufu mu blofo adjacent. Yes. Men's good. Hona obi enimi catch bedu. Do na so from sister Akua. Wa wo fufu aton ba mfie sen ni. More than 10 years. Hey, ana manfo adu fufu sa. Enti dey na kan panty o sin chef fufu party wa be kan no. Nhyira FM de. Asanka ye minua be ma Kofi di akwa mu nyina ye minua me ma ma achese. Meni wo ma na I start adwuma no so for asante mu nyina ka ho.
enti se Nhyira FM ye fufu party a na chese ka chire se ma me yiji mensa no ama menua mema mo anya di ani a na chese ma nkyere do na se wasu de be tintim pa efie de wow ankwan bi obi apabia benya bi adi anti mia my sister feeling and ka chire choba ye be dem asia hwemani mama minu se amafo be brave mo Facebook where TV stations are running in so you say but also my voice endorsement no makase and it's sad and the mombrantem na nyina mfa ni jendi but o wadofo bia obese from somebody di bia na e be say me frɛ AF before no way omo asafo omo tadi waduane ba omo ye bank company wow omo nyina ye me customers omo mbra embedidi amakom show asafufo nyina how are you member taxi drivers nyina and omo the key na cheduane no mama mi sa feeling so but me ofufu amani pass me yedi bacho 100 plus and feelings umpa ebeda mu nyina asese mu nyina me de odo abebo odo mu na mu de ani jaba se mo baba na nyina ofufu ni nyagobo ncha ebesa ne mu akasa bio ebeba mo choba so be twa mfoni video ni ade nyina and se mo nam na mo trend ana ye ana mbo asese azana mo kano ye trend Facebook ni e Twitter ni e WhatsApp oh god I'll go buy microphone. Is that only microphone? Yaka. Wafia uku ah. Na wafia uku. Boys. Penny any Zoom Jenny. I said last me the Apotorian. And now the word Drankasa. Once a consona say. Hey. Now we just say Friday dear. And that's what my woo. And then pony. Is there RPMs and Hannah McCamera to say ya? Oh, nicely come off lead down pa. Angel Dominion International Church and Joseph Mesa. And the for them DNA come up. Yes, or say press up, full press up. And to any press up for me try say yes, this is the second one would be an first one. Second one didn't mean first one. Hey, it's not to be a warm up on the day. Kana frempon ewo ye asafu fitem enche bi ebe kono nchen na momenda so me ba na ma cho ye super yogo se me nche obi den na ye odin se obetimi ye na wan na bo na otimi ye ye ne me din pan se metumi ayo a obi bu ama metumi yo ye se mada ye so se me ye radio obi bu ama ne ba mu e wan na bo awo nana kwadwo jantoa den so na ekenya ma otimi ne ma na ye sie kwan den na bo ma otimi try because obstacles behind out me na see kwan na ehu egwomi mu bi na grofo enye ye because na me ye brofo news aha ntie o bi di sia osan kotwi de nya de e beboa hwan twi kura wo sheda enya de bia sa anti forget ne e ye obrofo no a and am say there nipa we one try anya de abetumi aye bibia abrabo mu sana sipayogo be yo aje bia office undimi ye sipayogo be mo ahonde foforo wow emotiwa etima ye sanse vitamins no and afi nutrients ebe boa mo etimi ayes ntina meche ni panu mendo ameche bi neso mesa che and me so obi buy obeje ne de yes come off try me basisi son boy fufuo osi tintim misraum yadi ka ka tro say multimedia nya 25 years ni and on the 6th of March for fieda Independence Day ni nyina ye hia ewo Atom FM kokomlemle na afi yesa hia wo Nhyira FM na ye nyina ye di fufuo no soronko so na onim se Kumase de ye ka fufuo a na ya Asanteman so at Asanteman so de fufuo na fufuo so de eye krofuro moba ya choba anya be pie mu ha sei obapa amofe na ti sei Yankopɔn adom na so yi me so me ho odin se fufuo pepepe na aha ye fra ha sei ye fra no ba ya choba papa bi ana wan kasa so yi ye fra me maame ya dodo na fra me Charlotte aba obapa maame ya ye fufuo me kata fufuo si tintim fufuo eye tintim fufuo tintim Allah koso oni bibi hwade ma me na enkwan be papa bi na wa egwa we de na wo mu ye wo fish aponche na papa bi Allah ye wo ayi wa hanum tilapia papa bi tilapia no so ye wa aponche tilapia we de hwe fish ya chiye tilapia so no susu ye ni fish pond ma na de ba ha wo no kra so ni mo twa
Ana de mo se de aponche. Ye wa aponche nam wa ha. Ye wa red fish wa ha. Tilapia papa bi. Fufu no so ye won waduro mo. Oh, tintim subata. Wa se ho. Ye won waduro papa bi. Enye de ayam machine. Wa wani chia. Ye won tintim. Papa bi. Oh. Oba hema. Na enkwan ya emu na mai bebre ye so na enkwan. Me say eno no ya aponche nkwan. Kotodwe de wo ho. Aje. Ye wo pa bia. Ana tilapia no so na yini ti wo ho no. Ye ana fish Simon no fresh one. One no we twa pruse wo ho sa. Aso ni watcha. Kotonso ye wo mle wa ha. Emre. Koton kwan papa bi. Ebunabunu papa bi. Laisu papa bi. Banku papa bi. Emutio papa bi. Yo pe bia obenya bi wa hanum se. Tintim. Eye tintim. Eti ha e de ne ehwe animu. Me say on the 6th of March Israel from animu ho. E de ne ehwe fi oba ya ho. De mo hwehwe fi ye honum ne say. Ye nyina ye ba honum. Obi anfa na sanka. Apotoriwa kasio. Me dia me de ba no. Wouldn't be free, and I'm a day back. It's will be a share of her. No matter about your fufu papa B. Where any wo, a tin sim, papa B, fufu, opedia, mbra, about 1 mount, opedia, dear, about 1 mount, no pebia, about 1 mount. Fufu! Fufu!